وزارت چاند و توریزم ترکیه راگاندن که ده هیاما پیشتا و ده برهمین کلاسیک این ادبیات کردی ورگرین زمان ترکی و لگل زمان وان رسن کردی بوشینن لگور خباتو پلانا مدیریا گشتی یا پرتوخانه وزارته دناو لیسته برهمین که ورن چاپ کرنده برهما یوسف و زلیخا سلیم هیزانی درزه یکی دایه هروها دیوانا پرتو بگه حکاری عادت و رسومت نامه اکرادیه یا ملا محمود بازدی دیوان شیخ احمد فقیر و دیوان شیخ شمس الدین اخلاتی جی دلیسته وزارت ده هيا نویسکار و شانگر حسن قایا جبو چاپ کرنا برهمین کردی دبیجه لترکیه تشتی مساوک ماکاش شید کن هلبت ام کیب خوشت بن لی خبات مسا بسیطن بالا مکشان دما هالبجارتني ده مثلا چاپ کرنه هي او بچکی بالکشه yani tabii خباتين kültürü demal Türkiye bena şekrin yani ev kime mesela kuma misyoneriya zamanı Kurdi edebiyata Kurdi و همو دواره کردواری ده من میسیونریا وکری yani بهجمه خدمت وکریه ام به tabii keyif hoş da ben le vay yani Türkiye işte o sabahki makyaj şeydik براسtit beje demal بجارتني ده شما قالوا حتى إلو تشينت ها تشيكرني كان حبيجي تشيكرني لي أفخباتي وصاب بسيطن وشانگری کرد احمد قرا درباره مجاردات بیجه خباتن وها درنگی ما بجی گرینگن لازمه که وزارت بنویسکار و وشانگرین کرد را هبکاریه بکه Ya çok memnun verici bir şey aslında. Çok Evgaveki ereniye u em pê kêfxweş dibin. Lê ez divir da nakokî dibînim. Wezaret li aliyekî van berheman çap dike, li aliyê din jî pirtûkên derbarê Kurdan ku weşanxaneyên Kurdî çapkirine tên qedexekirin û tên komkirin. Dema em wan pirtûkan dinêrin em dibînin ku ew pirtûk ji pirtûkên ku dê wezaret çap bike cudatir nîne. Lewra ew jî derheqê kultur, edebiyat û kelepora Kurdî de ye. Lazim e wezareta çandê di karên wiha de bi weşanger û nivîskarên Kurdan re ku heta îro ked û emek dane bişêwire û bi wan re hevkariyê bike. Gavên wiha divê zû de bi hatine avêtin. Li Tirkiye di demên ku proseya aştî û çareseriyê birêva diçû, wezaretê dest bi çapkirina berhemên Kurdî kiribû. Wezaretê cara ewil di sala 2010 da Memûzîn Ehmedê Xanî çap kiribû. Herî dawî jî di sala 2015 da Mewlûda Nebî ya Mala Huseyinê Batêyî weşandibû. Lê piştî ku proseya çareseriyê bi dawî bûbû virba, tu berhemên Kurdî çap nekiribû. Ömer Sönmez, Kurdistan 24, Ankara.